atangaza akababaro. Hanyuma wowe mbere yo kumva uru rupfu rwa Uwiringoma wabyumvishite cyangwa se niki cyemeza ko uyu muvugizi wa AFC 23 yaba yitabye Imana? Ntabwo twe twabimenya nk'abaturage mu by'ukuri. Tuzi neza yuko ikiri gutera intambara ahangaha ari ibibazo bikomeje kuba hagati y'uyu mutwe wa AFC 23 ndetse na leta ya Kongo, cyane cyane muri aka gace ka Rubaya kaberamo ibikorwa byo gucukura amabuye y'agaciro. Ubu usanga ari ahantu harwanirwa cyane kubera amabuye ava muri aka gace. Hanyuma ubuyobozi bubategeka iki? Ntacyo ubuyobozi bwaba bwarababwiyeho? Icyo navuga cyo nuko abayobozi batubwiye ko tugomba kwirinda cyane, tukirinda gukora ingendo za kure, tugataha kare. Ikindi bakomeje kugenda badushishikariza ko nubwo imirwano ikomeye ariko mu by'ukuri ibi bizarangira kandi ibintu bizagenda neza. Inkuru y'akababaro, inkuru yatubabaje ni ukumva ko Uwiringoma yaba yapfuye. Uwiringoma rero natwe twamwumvaga nubwo twari tutaramubona, twumvaga nyine ari umuntu wagiye akora umugoroba mwiza. Mukomeje kudukurikirana aho muherereye mu bice bigiye bitandukanye, nimukomeze kugubwa neza, nimukomeze kugira ishya n'ihirwe, impagarike n'ubugingo bibe kuri mwe ndetse n'imiryango yanyu. Hanyuma rero murabizi ko amakuru yacu agenda yibanda hano mu karere k'ibiyaga bigari, ubwo no kuvuga mu Rwanda, Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, mu Burundi ndetse no mu Bugande no muri Tanzania, naho tugerayo tukareba n'ibiki biri kugenda bihavugwa. Hanyuma muri uyu mugoroba ni ihe nkuru iri kugenda ivugwa? Twanyarukira hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, aho hari kuvugwa inkuru y'akababaro y'umuvugizi wa 23 witwa Uwiringoma ko yaba yamaze kuraswa na drone. Reka turebe nkuko ibinyamakuru byinshi byakomeje kugenda bivuga. Mbere cyangwa se nyuma yuko dukomeza iyi nkuru yacu, uyu muvugizi Uwiringoma uzwi nka Kwikirikiri, murabizi mu mezi yashize ubwo yafataga abacancuro niho yamenyekanye cyane, aho yafasha abacancuro mu by'ukuri bari barazengereje Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko aba baturage ba hano muri Repubulika ya Kongo. Mu by'ukuri yamenyekanye ubwo yakoraga biriya bikorwa bigiye bitandukanye. Uyu Uwiringoma rero bikavugwa ko kuri iyi tariki yaba yamaze kwitaba Imana nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa n'ibitangazamakuru bitandukanye. N'amezi rero arenga 13 uyu mutwe wa AFC 23 wigaruriye uduce tugiye dutandukanye turimo Goma ndetse n'utundi duce dutandukanye hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Ubu ngubu biravugwa ko yaba yamaze kwicwa na drone cyangwa se izi ndege zitagira abapilote, nubwo bitaremezwa neza, ariko ibitangazamakuru bigiye bitandukanye birimo nka Okapi, Radio Okapi hano muri Kongo ndetse na za BBC n'izindi radio zigiye zikomeye cyane, n'ibindi bitangazamakuru bitandukanye bikaba byakomeje gutangaza bivuga ko uyu mugabo Uwiringoma, uyu muvugizi wa 23 yaba yamaze kuraswa. Ibi rero niki kiri gukomeza urugamba hano muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo. Hanyuma ku mirongo y'imbere hano ku rugamba biravugwa ko mu by'ukuri urugamba rukomeye cyane, intambara ikomeye cyane yongeye kubyuka hano muri Rubaya. Hano ni muri Nord Kivu cyangwa se mu majyaruguru ya Kivu. Mu by'ukuri mu duce tujya dutandukanye muri aya mashyamba hari intambara iteye ubwoba, aho abaturage bakomeza kugenda bavuga ko amasasu ndetse n'imbunda zikomeye cyane ndetse n'izi drone cyangwa se izi ndege zitagira abapilote zikomeza kugenda zirasa ibisasu biremereye nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa n'abaturage begereye muri utu duce. Ni nyuma yaho rero aka gace ka Rubaya kavamo korota zishobora kuvamo ibikoresho by'ikoranabuhanga nk'izi AI zigenda zikorwa zituruka muri aka gace. Byakomeje kugenda bitangazwa bivuga ko umutungo ungana na 18% ugize isi uturuka muri Rubaya. Mu by'ukuri rero ni nyuma yaho yuko Repubulika ya Demokarasi ya Kongo byakomeje kugorana no guhangana n'uyu mutwe washyize ku isoko aka gace ka Rubaya. Hanyuma rero bikavuga ko abo bashoramari ba Amerika aribo bashobora kuba baratsindiye iri soko ryo kuba baza gukorera ahangaha. Bakomeje kugenda babazwa ibibazo bigiye bitandukanye
bavuga ko mu by'ukuri nubwo batagenzura ariko bafite uburenganzira n'inshingano zo kuba bakomeza kubungabunga umutekano w'abaturage, kandi bavuga ko bafite uburenganzira bwo kuba batanga aha hantu. Ibi rero bikaba byarakomeje guteza impagarara ndetse n'impungenge mu by'ukuri muri aka gace, aho nyuma y'aho bamaze gutangira aka gace imirwano yakomeje kuba myinshi, yakomeje gukara. Byakomeje kugenda bitangazwa ko ubutegetsi bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo bashyizemo n'amafaranga menshi, aho bakomeje kugenda batangaza yuko abasirikari ba FARDC bahabwa amadolari 400, hanyuma abandi bahabwa amadolari 200. Ayo ni amakuru yakomeje kugenda atangazwa n'ibinyamakuru bigiye bitandukanye ndetse na bimwe mu binyamakuru bikomeye mu by'ukuri byakomeje kugenda bigaruka kuri izi nkuru. Hanyuma reka tugaruke ku nkuru yacu y'uyu munsi, mu by'ukuri yakomeje kugenda itangazwa cyane ivuga ko Uwiringoma yaba yitabye Imana. Itangazamakuru bitandukanye bikaba byakomeje kugenda bitangaza kuri iyi nkuru bivuga yuko uyu muvugizi wa AFC M23 yaba yitabye Imana nubwo batarabyemeza neza. Reka turebe rero ibinyamakuru nka Radio Okapi yatangaje iki, yavuze ko ibitangazamakuru bitandukanye byo muri iki gihugu no hanze yacyo birakomeza kuvuga ko Uwiringoma wari umuvugizi w'uyu mutwe witwaje intwaro ya AFC M23 yaba yapfuye nyuma yo gukomerekera ku rugamba bikomeye cyane n'izi ndege zitagira abapilote. Ravuga ko uyu muvugizi yaba yarashwe mu masaha ya saa 8 z'ijoro, akaba aribwo nyine ngo yaba yarashweho n'izi ndege zitagira abapilote, akaba yarashwe nyine n'izi ngabo zigiye zitandukanye ziri hano muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, by'umwihariko FARDC ishyigikiwe n'indi mitwe itandukanye irimo Wazalendo, ingabo z'u Burundi ndetse na FDLR. Mu by'ukuri bakaba bakomeje kuba ari bo bashyigikira iyi Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo cyangwa se izi ngabo za FARDC. Mu by'ukuri bikavugwa ko izi drone ziri gukoreshwa n'abacancuro, hanyuma bakaba ari bo baba bakoresheje indege mu buryo bwo kugira ngo uyu muvugizi wa AFC M23 abe yakwitaba Imana. Nuko ngayo nguko rero aya makuru rero avuga ko ibyo bitero byabereye hano mu gace ka Rubaya mu ntara ya Nord Kivu, nkuko nakomeje kugenda mbitangaza, ahagana mu masaha ya saa 8 z'ijoro. Akaba ari bwo ngo ibi bitero bikomeye cyane ari bwo bishobora kuba byarashe kuri uyu mugabo w'Ingoma, akaba ari nabwo bivugwa ko yaba yakomerekeye hano kuri urugamba nyine ubwo yaraswaga n'izi ndege zitagira aba pilote. Niki rero abaturage bakomeje kugenda babivugaho, abaturage bakomeje kugenda batangaza akababaro. Hanyuma wowe mbere yo kumva uru rupfu rwa Uwiringoma wabyumvishite cyangwa se niki cyemeza ko uyu muvugizi wa AFC M23 yaba yitabye Imana? Ndagira ngo mbabwire yuko nubwo ibintu byakomeje gutangazwa ariko ntabwo duca twemera ko byaba ari byo. Mu by'ukuri aba bayobozi bakimara gufata aka gace ni ibintu twakomeje kugira amahoro, ariko muri iyi minsi mikeya nyuma y'aho imirwano ngiye kubyukira muri kano gace, amasasu menshi ntatuma abantu basinzira, duhora duhangayitse, amasasu aravuga amanywa nijoro, umuriro uba waka, mbese ni ibintu byongeye kuzuka, byongeye mu gihe hari hashize igihe kinini mu by'ukuri ibi tutabibona, intambara yongeye kuzuka cyane. Hanyuma mwebwe iyo mubibona cyangwa se iyo mubyumva, mwumva ko iyi ntambara yari maze igihe isa nkaho yacugoye, mwumva ari iki cyaba kiri kuyitera? Ntabwo twe twabimenya nk'abaturage. mu by'ukuri tuzi neza yuko ikiri gutera intambara ahangaha ari ibibazo bikomeje kuba hagati y'uyu mutwe wa AFC M23 ndetse na leta ya Kongo, cyane cyane muri aka gace ka Rubaya kaberamo ibikorwa byo gucukura amabuye y'agaciro. Ubu usanga ari ahantu harwanirwa cyane kubera amabuye ava muri aka gace. Icyakora natwe abaturage tugenda tubona akazi iyo bimeze neza, ariko ubu ngubu ibintu bimeze nabi, ntituryama ntidusinzira, amasasu aravuga ku manywa na nijoro, umuriro uhora waka. Urabona hari hakurya muri iriya misozi, ni ibintu biba bitoroshye mu by'ukuri. Muri iriya misozi amasasu abavuga, mbese ntituryama. Hanyuma ubuyobozi bubategeka iki? Ntacyo ubuyobozi bwaba bwarababwiyeho? Icyo navuga
cyo nuko abayobozi batubwiye ko tugomba kwirinda cyane, tukirinda gukora ingendo za kure, tugataha kare. Ikindi bakomeje kugenda badushishikariza ko nubwo imirwano ikomeye ariko mu by'ukuri ibi bizarangira kandi ibintu bizagenda neza, nicyo cyizere bakomeza kugenda baduha. Ariko inkuru y'akababaro, inkuru yatubabaje ni ukumva ko Uwiringoma yaba yapfuye. Uwiringoma rero natwe twamwumvaga nubwo twari tutaramubona, twumvaga nyine ari umuntu wagiye akora ibintu bigiye bitandukanye, cyane cyane twamumenye igihe yafataga abacanshuro agenda birukankana, nibwo twamumenye. ariko kumva inkuru y'uyu mugabo mu by'ukuri bikaba ari ibintu byatubabaje cyane, bikaba ari ibintu bitigeze bitunezeza. Ngayo nguko rero hayo ni amakuru yakomeje kugenda atangazwa n'abaturage bagiye batandukanye. Hanyuma uyu Uwiringoma rero akaba yari umuvugizi mu by'ukuri wa FCM 23 bikaba byakomeje kugenda bitangazwa ko uyu muvugizi yaba yamaze kuraswa kuri aya masaha nyine ya saa 8 z'ijoro, akaraswa n'izi ndege. Hanyuma mu by'ukuri nubwo ibitangazamakuru bitandukanye byakomeje kugenda bitangaza iyi nkuru, nta muntu n'umwe wakemeza ko uyu Uwiringoma yaba yitabye Imana. Ni ibintu byakomeje kugenda bitangazwa n'ibitangazamakuru bigiye bitandukanye. Murabizi ko n'ubwashize ayo matangazo yaciyeho bakavuga ko yaba yishwe, ariko nyuma tukaza kubona ari muzima agenda. Hanyuma ubu ngubu dusigaje kumenya amakuru aturuka mu biro bikuru bya FCM 23, nibyo bishobora kwemeza ko uyu muvugizi wabo yaba atakiriho nk'uko byakomeje kugenda bitangazwa n'abaturage. Ku ruhande rero rwabo bo nta kintu baratangaza, nta nicyo baravuga mu by'ukuri. Ubwo dutegereje ku ruhande rwabo kugira ngo twumve niba koko izi nkuru zakomeje kugenda zitangazwa n'abantu benshi batandukanye zabarizo. Turakomeza tubakurikiranire tumenye niba koko aya makuru yaba ariyo. Nimukomeze kugubwa neza, mugire umugoroba mwiza.